or kwasia. Asiamah suyenyansa number 1. Asiamah suyenyansa number 2. 50 years is long. What am I to do? I need my mom. When the insults were all over the place, when the guns were blazing, Adentina, your sister, man, stop on Moamu. Fine girl, out to Sakwadai, aye, innocent chas. Akwada with ye, onya 17, enya 15, enya 18. Akwada we, aye, innocent child. Na Asiamah wakofa kodai atumi atlo ataipo ade good laptop so sa akoda ni mridi emra public empe sympathy emane maame na maame ne obi a Ghana judicial ehwehwe no police service ehwehwe no yoko ehwehwe no obi ehwehwe no ba omuni evidence a omode be nya no tinesa maame no opportunity onya ya na evidence ni wa na obi antumi nche no na enye yie no na se ko take advantage no na opeke new life na osien anka ne de no American for Security and Tech Solution Service enfamount so we dumakuo bi wasi a factory and as a company now per se security yet tie so per fence wall say ye electrify or fence no enfamount na ye say ye ma a CCTV cameras I be twa honum nyina na solar panels a beboa say light crack offer wo honum endum na light be gina 24/7 me kan for Security and Tech Solution Service the amount from na enu eni adwuma from 0244 571-977 and 020-670-9117. Adafo michiao baby a obia media de Sad Kumchacha na video we me ya Asiamah eye mame Agradaa ekun Asiamah suyenyansa number 1. Asiamah suyenyansa number 2. Asiamah suyenyansa number 3. Bible kawo Ecclesiastes chapter 10 verse 3. Bible say ekwan bia ewiase ya kwasia efa so no ya ntiase bono na obi owa ya wode na wo bachelor public ni nyina say kwasia eno na ya me ya minu ya wo so de Royal TV RTV ya wontem asie say ebia sofo di atem hwa enwumre video bia eko viral aye mame Agradaa ba fine girl outum sa kodai aye innocent chas akoda wedie onya 17 enya 15 enya 18 akoda we aye innocent child na Asiamah wakofa kodai atumi atlo ataipo ade good laptop so sa akoda ni mridi emra public empe sympathy emane maame hwa woni Asiamah we makase ensa one prison obi woye na ne bedi bosome me ensa obi owa ne de yedi bosome nsia odam obi kowi abode yeduro ya ma ni 15 years in prison obi kotu obi banche odam 20 years obi kofa obi mobile phone ya ma ni 10 years in prison oba Ghana ha Asiamah hai ne ya chene maame ne papa ne ba aso camera ade aba public ya ode ba public sympathy so person unya public sympathy ya the obey ne say obefa good lawyers na good lawyers etumi abuwa what you say na kofa akoda ketwa wonu se wo sa akoda in future akoda wo fefefe fine girl beautiful. He's a beautiful girl. That person who said the future kwa. Social media bibi betoswa. En friso da. E da so sa. E kodu tame wi asebe sei. Eti na kwada bi owa. Se pani be gire no. E de nsa wo wona na wone ne da. Na se mpo owrepu na defilement ya. Na kokoto a. Ye ma kwada ni medina koto adaka mo. Yadine ko judge no in chambers
na judge no monyamfo ene akwala na busua ene papa na odi se bone no ekas akokan sam no ewo in chambers etina ya papa archbishop Selifu Amwako taba ne body case eba ye no court at the order by say ma wo bia postu akwala ni picture ma wo bia postu adentia na akwada no ni 18 years what you say akwada wo ni 18 years bia oya manuas is a so manuas awoye akwase wo sa na den ne Asiamah one dia wo pesa wo ya akwada no Asiamah suyenyansa Asiamah suyenyansa Asiamah suyenyansa midindi Sad Kumchacha share me video Sahwe me nipa yi nua baya offend omodo so ye me ni bia kasa ya yi nua Hobson adoye me ne nakasa Gifty adoye me ne nakasa Reverend Osu Bempa me ne nakasa me ne Agradaa papa nso akasa me ne kunu Asiamah enso akasa me mpese me share the details of our conversation yet sorry omo Reverend Asiamah no some of them and I said the top echelon obubu nkotodwe epacho as a Ghana for emfa won bone enche wo mo enipa ye sister offend wo mo emfa won bone enche wo mo. It's a good message because as about when you offend someone the best thing to do is to appeal to the person na ono so nya tema bi na opa or the actual question others are asking so and say when the insults were all over the place, when the guns were blazing, adentina your sister no man stop no mo amobɛn no Mamini obia Ghana judicial ehwehwe police service ehwehwe no yoko ehwehwe no obi ehwehwe no ba omuni evidence a omode be nya ba omuni se maame no clear evidence wo ma omo se maame no we bunkrofo ba evidence eni ho tina se maame no opportunity onya ya na evidence ni wa na obi antumi nche no na enye yie no na se ko take this advantage no na opiki new life na osie ne anka ne de no amenkamfo security and tech solution service emfamount so we dumakuo bi wasi a factory anase company now per se security ye tie so per fence wall say ye electrify wo fence no emfamount na ye say ye ma wo aye CCTV cameras ai betwa honum nyina na se solar panels a ebeboa say light crack off a wo honum endum na light begina so 24/7 a me kamfo security and tech solution service the amount from na enu enye adwuma from 0244 571 977 and 020 670 9117.